Il-wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Kutajjar talab lill-Speaker Angelo Farrugia jagħti ruling fuq ksur ta' privileġġ li kien hemm min-naħa tal-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn wara illi dan allega li kien hemm deputat tal-Partit Nazzjonalista li talab it-tilqima għal kontra l-Covid. L-Onorevoli Deputat Ministru Chris Fearn jew jissostanzja dak li qal inkella jirtira l-istess kliem illi qal. Fin-nuqqas ta' dan l-Onorevoli Deputat Prim Ministru jagħmel dan allura qed nitlob ruling minn għandek, Mr. Speaker, taħt l-ordnijiet permanenti illi jiena għamilt ukoll referenza għalihom. Fil-Parlament, Fearn baqa' jinsisti fuq l-allegazzjoni li jagħmel il-ġurnata ta' qabel. Jiena Mr. Speaker, nissostanzja fejn bżonn dak li qed ngħid, nibqa' fuq dak li qed, iva. Issa pronta qamet id-deputat Claudette Buttigieg illi f'intervent li kien turija ta' weġa sinċira i waqgħet il-maskra tal-gvern u qalet li r-realtà hi li fil-każ tagħha kienu nies mill-gvern li javviċinaw lilha u mhux bil-kontra. Sur President, nhar is-Sibt xi ħadd kellu rardir javviċinani biex jien noħodha u jien irrifjutajt. Jien irrifjutajt! U ma nħallix min iniżżilni f'dal ħmieġ. Grazzi. Imiskom tistħu! Grazzi. Intant Net News jista' jikkonferma wkoll li l-Gvern qed jirrifjuta li laqqa l-Kumitat Permanenti tas-Saħħa biex jiddiskuti r-rollout tal-vaċċin. It-talba li saret mid-deputat Stephen Spiteri ġiet irrifjutata mid-deputat Laburista Silvio Grixti.